noches, queridos peregrinos todos que acudís a esta procesión de las antorchas y el rezo del rosario. Un saludo y nuestra cordial bienvenida a todos los que venís de las diversas regiones de España, de países latinoamericanos y de Portugal. Todo ello junto con la aureola que lleva la imagen de la Virgen. Premier mystère, la résurrection du Seigneur. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Avec Marie, soyons témoins du Christ ressuscité. Let us be witnesses of the resurrection. Erstes glorreiches Geheimnis, die Auferstehung Jesu. Der Engel sagte, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Hilf uns, zu Gott zu erfahren, dass Jesus lebt. Een vreugdevolle geheim, het eerste geheim. Jezus verreest uit de doden. Waarom zoekt u de levenden bij... Gloriosa Mater Christi, benedicta Mater nostra. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ave Maria. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist Déu salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones. Beneït és el fruit del vostre sant ventre Jesús. Avui ha estat una experiència molt maca a la processó de les torxes, veure tanta gent amb la llum que oferien a Maria. Jo pensava en aquests moments que aquestes llums hi són a cada persona i quan s'apaguin les espelmes doncs continuen sent-hi i per tant jo l'haig de trobar i aquesta ha de ser la meva manera de viure. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Um trigo declarou na nossa terra para